Došli u novu epizodu i kao što vidite ljudi moji, danas smo tu sa Vojkom kojemu se morate priplatiti na kanal ako želite za još i pomozite mu malo do 200 subova i bla 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 i tako dalje i tako dalje. 20 subova mu fali. Aj vam, držu. Tako da mi krenimo u video. Snima. Idemo ljudi kreitat mapu da vidimo gdje se nalazimo i prvo odmah vidim tamo selo. Nije glow skin, njega sam neka prvo. Ok, zasad smo otkrili ovo područje na kojem smo se stvorili. Vidim paučne. Moći da sam imam i taktikal, šta je on? Idemo malo istražiti ovo selo. Helda, ne tipne. Tako da, hajdemo da počnemo. Ja vidim nekoga zombi buildera, šta je? Eksate, još jadnije, Bog te. On je postavio onaj chest pa je dobio Ima malo kruva stvari. osobe, hotrija rani. Da vidimo, ovdje ima Nije da sam veliko htio da test. prođe jedan i drugi. Ovo je onaj stol, onaj... Ne da me ovi jedan sazad. Kakav je ovo village, bok te paučene, ima više nego u mojoj kući. Što dobro, imat ćemo snimljati. VTV. Jebote. A vid vode. To čujete neke glube zvukove pozadne. To je moj retardirani brat, hvala. Oh fucking, prika. Kako je ovo moguće? Ping 50 internet. Da vidim da ti nemaš čest, tako da ja tebi samo napustit. Ali WTF se događa s ovim svijetom? Vidi ovo. Nigdje živoga česta, nigdje žive duše, osim ove matke i onoga zombi villagera. Dobro, imamo malo hrane, to ćemo Čuli ga ovdje. double sniper. Ja sam vamo svega razbio. Ja sam skupio rani. Ja imam 13 mrkvica i 4... Ja imam 50 dinja. Nice, a udinje daju pomalo tako. Što ima, evo štek točno. To je. VTV. A vidio opet. Gdje ste rebootaš? Ovdje ćemo ovdje malo dinje. Proću friends. I mislim da je vrijeme da odemo malo pokupiti drveta. I da napravimo neke osnovne stvari, a mi se vidimo dok to ne obavim. Neće. I evo nas ljudi tu kod crafting table-a, ovdje naš Vojka Bro kroz 7 nam pravi hranu. E sad ja sam tu pokupio malo voda, Sam sekunda spet. On je pa. tako da ja idem napravit fazon stikove, ono ladno. I ovi Da ćemo vidimo plebi koliko ćemo ubiti imati vuda. Jer nemate... Vuda ćemo imati 48, to nije loše. Bog te mazao Mislim da će nam tribat malo više od 8 stikova, ali za početak je to ok. Jebeš, tu jebote! Idemo prvo napraviti jedan voden pikeks. Da, mislim da je to osnovna stvar. Što ne govori, ja nisam Ja je hlada ne znam kraftat, tako da to je nice. Ja sam te dropa ranu ovdje, sam sekund. Thank you. Evo tu i od. Čisto jedan drveni pikeks da si napravimo drveni pikeks, pa da odemo u majnanje, pa da skupimo kamen, pa da napravimo kameni pikeks itd. Hajde ćemo krenuti majs. Ok, mislim da bi bilo pametno da sada otiđemo iz ovoga sela i da pronađemo neki fazon mine. Jel da se još vamo nakupimo drveta. Ajmo mi krenuti odavdje, što misliš? Da krenemo samo da počelja pa... O brate, vidi vamo ima ovaj terakota blok. Da, ćemo ga... Smoker. Ajmo bi krenuti, ja ću krenuti lagano i kupati. Ajde, napravi lopatu. Da, sere, on salikova opet ovdje. Pokupit ću ovaj smoker. Imam 100 materijala. Ovaj string se sporo razbija. Ma šta ću dati, eto te... Si ne znam u Minecraftu ladno šta je problem pokupit string sa poda. Jest malo da ruke zamrčiš, ali boli te neka stvar. Šuti farma i se ona likova vamo. Ovo je moj retardirani brat u pozadnje, njega zanemarite. Retardiran ti je, da ti ne kažem ko. Retardiran ti je, brat. Evo. Da, ladno. Jebim ti dio značujem. Ladno pogodio. Zašto nismo napravili baklje? Baklje, pa trebamo skupit koula. Di si ti? Moramo drvenim pikeksom. Di si ti ladno? Ja mogu. Koul. Mislim da se može. Lik 100. Mrtav. Di si ti ladno, ja tebe ne vidim.
A to je ono kad se ja dovatim Aha, snajpera, vidim ti Bog. nickname, ladno. Da, Bog nikome da Hrvo ima snajper. Eto, Odmah ali ona drugog odmah van. Okej, ovdje je malo previše mračno. Gledaj ovo. A tako misija gdje. Ping 30, Ja vrtu u peć ništa ne odim oko pan što bude. Brate, Ti viš di sam uopće? Ja mislim da je ladno kopan zemlju, Znamo, imam ti ja. ali nisam siguran. Ja sam skupio Ja 11. samo znam da je nešto kopan. Snajper, evo ti malo za... I da se jako brzo kopa. Evo ja sam napravio. Evo bakli. Ej, evo pola. Ovo je gravel, je ovo zemlja. Evo ovako, a ja ću, ti kad... A ovo, brate, vidi sam ja. Vime kak sam mali. Trijaltovi materijal. Možda ovo. Ajmo dole. Ok, mislim da će ova prva epizoda biti samo farmanje, odnosno kopanje, da će iduća biti pravljenje kuće i preživljavanje. Sada ja sam u svome otoku napravio jednu farmu za farmanje levela. Ti ove gličeve njove šta i ne miču. Našao sam Iron. Iron, brate, ne mogu ga još kopat. Pa trija me. Znaš što je 3, sam nisi bio, da. Imam 500. Ok, jesi ti napravio crafting table? Nisam ne mogu. Drž ti zonu, Ajde, šuti, fucking kidding me. Sorry. Duduće. Hoća da neki Falim da. odigne glavu od njih. Jel? Ruši. A jesi srušio Isus. Mislim da ga moga postaviti prije. Stani, malo sam se pogubio. Majko ti jebe. I tako to prođe dan za danom i on je postavio crafting table. Thank you. Lik! Imam taman za 2 pikeksa. Evo. Evo, dropao sam ti jedan. Boga drago. Aj, majke, postavljam, što sam napravio? Ušao sam slučajno, how to Ne play. vidim tebe, vidim mene za to. Gdje si ti vidio taj iron? Ajde, odi iskopaj ti pošto tvoje epizoda. Gdje si ti vidio iron? Pa ispred tebe. Oh, nice. Postav torč. Jebate. Lik je bako. Jer ladno ništa ne vidi. A imamo leđa. Are you fucking kidding me, dude? A mi ju drža zonu. Ja se malo više odvalio nego ti mene. Pazna leđa, trči siksa, pazna leđa. S mene odvalio pola srca. Eto ti jebote. Nego ne znam da li se u smokeru može ispeći iron. Nije, dvojka To još su, nisam probava. Eto ti, jedan snajpa leđa, pazi. A uvati se toga ti na leđima, daj meni ovoga gore. To je to što se tiče Jebote, irona. natim su za nju sekundu. Hoćemo ići vanka ili? Mislim da bi mogli ići sada vanka. Snajpa jednog vama. Snajpa jednog tu sa kraja skroz. Kako smo došli? Evo ga ovdje put. Aj ti mi čuvaj leđa, pusti meni ja. Došli od negdje. Pazi, imaju i onu leđa. Koji? To smo mi za njih. To je drago. Fajtali se. Šta ideš? Gladan mi. I'm Yeti. Nemojte lekat njemu video, jel će vi... Onda ćemo čistiti. Eto tako. Jedan like, jedan kramp. Koje smo mi robare ljudi. Svi trpani. Ja mislim da ti se ljudi nama rugat ladno. Nije ovdje postavno. Bog te za njih su likovi svi vama. Znaš ti di ti je put? Vidi, sama kopaš prema gori. Da, nisu baš za Ja sad njih. prikrv da Ovdje sam ti je jedno duo, pravilo da. Minecrafta, ali boli me neka stvar zatim. Evo vamo sam ladna naša put. Da, to je taj put i vanka je pala noć. Voj, na meni, Što Bog znači da... Pa što ti radiš ovdje? Pa postavi Bog te. Pokušaj mi izaći iz rupi. Diš se, Evo, diš se. pomoću ti. Diš se. A evo... I ovdje ti u žutoj kući. Htio sam te zablokirat, ali nije baš usplo. Pauk. A kila 105. kila stavljam. Snajper, pazi drugi snajper. Postavi. Čuperake. Ne moramo spavati. Monster ne... Au. Au. Ako ostanemo na Da, tako ti njega riješi, ja ću... Sam pokušavat lipo Pukla mi zazvat. je kramp. Mrtav sam ti pa srca. Ako te ja opalim, sorry. Mogu ako meni ne bi bilo ne počnu trljati. Pola srca. Bog te, ubio sam te. Ubio sam ovoga, ne tebe. Pola srca. Oj, ljudi moji. Dobro, neću to raditi jer nije baš prikladno za video. Stani jebi. Ja sam te dropala cijelu hranu materi. Nisi. Evo Ako želite da snimam Skyblock, slobodno stavite like
share, subscribe, bla bla bla, ali mi se ne To, vidimo u to idućem su videu zadnji zato što još snimamo. Dolaz vamo! Creeper. Još jedan put. Kripe. Da onda, Pusti ga da pukne da... a šta će biti nama cilj u ovom serijalu? Naravno, ako ljudi uopće žele da ovo bude serijal, fucking... Nice, dao mi je cobweb. Ej. Hoćemo sad Prijatelju. napraviti Iron Pickaxe? Ili ćemo Idem prvo ovo ispeć. To ćemo Ja, prvo pokutane krevete. Ćemo mi zaboraviti. Da. That will be very nice. Djeca uvijek kupite svoje krevete. Hajde probaj, ne ruši, pa bud muško. Tako je, budi Smoker. žensko. Ne, neće da sad. se shielda, vidi ovo! Imam 6 irona. Neće da se Koršću, shielda! mora se. Ako želite se znati kako da budete žensko, subscribe-ajte se na Hrvoje Bošković kanal. Ma na šta? Link Ja ću unit od zoni. Da, ladno. Ima jedan KP. pa žene isto umru jako brzo. I sada mi imamo, pjevamo, čumimo, džamimo. Ova sam hitar Dok 100. mi čekamo Jebote. da se ovo ispeče. Ja mislim da smo mi čak stvarno naglo dobila iron. Ono ispeklo se. Nice. I opet treći. Nemam nikako prvi danas. Crafting table je nama ostala na 3 dom. put treći, 2 put drugi sam bio. Nije pokupio sam ga. Pa kasno si rekao. Rugan se, jesam. I on napravio drugi. Idem pokupiti u tako rakota, ne mogu. Neka. Ne vezi. Okej, ajmo prvo odmah napraviti fazon iron pickaxe. Ko mene ubije, majko, iso. I imamo još 3 irona, to sam ja proračunao, zadam se nisam jer sam ubarao, nema problema. Ajde umri od zoni. Valjda. Imam ti ja nešto dati od srca. Evo, ovo Ne zna se ko su veće nubni i loviš, šta ovo spet ti nemaju od srca lov. dajem, pogledaj. Ovo je jako vrijedan Ti poklon. gospe drage, gledaj ovo. Dropao sam ti. Spotted. Dropao Di sam si ti ga jako dropao? Dropao sam u tebe, pokupio sam ga. Šta je tu točno? Evo dropaš i drugu bitnu stvar. Evo, od srca. Sam sekundu. Od srca kus. Evo, od srca. Jel to rotten flash mu bacaš? A šta je tu? Nije za nas. Ajme malo Da, sam... brate, opao ću te ovim iron pickaxom koji je za Evo, tebe. evo, Ja sam Spider-Man. evo, ej. Ja sam Spider-Man. Trava. To je vrat. To je najbitnija stvar u životu. Nije. Evo ti još nešto. Ja sam Spider-Man. Evo da sam nešto najbitnije. Ali nisam blizu Spider-mana. Šta sam ja to pokupio da je najbitnije? Ljudi, on je nama dao pa Ja neću molit na bolu. seed. Mene ne boli. Ja skužio sam da ovoga ima malo više, tako da thank you. Jel on to krafta, ljudi? Sam, moraš, zaboravio sam kako se krafta nešto se sit. Ništa ti ne brini, ja malo idem pokupiti Ti buda. igrat. Šta je ovo? Jel ti ubijaš kravu, jel? Aj, ljudi moji, to će se stiče ove epizode. Da ste vi uživali. Ostavite like, share i subscribe, uopće me ja moram Daj mi zbog taj ovaj mobitel, video. daj mi. Pa